Kykers, welkom by vandag se Blitsfokus episode. In die episode gaan ek gesels met Chico Siwawa. Hy is 'n kunstenaar sowel as 'n modeontwerper student. Dan gaan ek en Anne-Marie bietjie gesels oor wat aangaan in die wêreld van die jeug en laastens gaan ons luister na 'n nuwe liedjie van Tamarin Wessels. Namibia is a land of movement, with waves that never stop reaching forward. Here, adventure is not something we search for. It is something we are born into. In every corner of this country, creativity rises. From artists, from athletes, from dreamers. And when the world comes to explore Namibia, they discover something extraordinary. Because when sport moves people, creativity moves ideas, and tourism moves the world toward us. Something powerful happens. A platform where movement meets imagination, where industries connect, where opportunity grows, where Namibia's next chapter begins. Welcome to the Creative Sport Tourism Expo. Exhibit, partner, experience. Creative Sport Tourism. Blitsfokus kykers, welkom by vandag se Wat is Nuut. En soos laasweek het ek vir Anne-Marie op die bank. Baie welkom Anne-Marie. Dankie. Dis mense weet nou al, dis vir my lekker om hier te wees. Dit help nie as ek sê dit nog 'n keer nie. En jy het nou spesiaal vandag ingekom werk toe vir dit, so ek waardeer dit regtig baie. Enigiets vir Blitsfokus. Dit is mos maar waar ek my begin gekry het en waar my hartjie lê. So enigiets vir Blitsfokus en enigiets vir jou. Ag, dankie. Ek waardeer dit. Dit my baie spesiaal. Ja, jy het 'n bietjie met my gedeel van dat Studio 'n nuwe honeursprogram uitbring. Ja, Ons bietjie daaroor. En dit lyk, ek het nou nog nie verskriklik baie inligting nie, maar dit lyk asof hulle honors in policing uitbring. Kind of half om meer die administratiewe kant agter polisiewerk, want almal dink ons jy word 'n polisieman en dis skop en skiet en en vang die kriminele, maar net om bietjie meer die administratiewe kant agter dit ook te promote en om seker te maak dat die mense wat ons in die strate instuur om ons te beskerm actually weet wat hulle doen. Okay. Om seker te maak dat daar nie enige gapings in kommunikasie is nie, dat mense weet wat die lyn is tussen menseregte en wat jy as 'n polisieoffisier mag doen. En ek dink dis baie belangrik. So ek is bly dat hulle dit bietjie onder eie hande neem en net gaan seker maak ons het gekwalifiseerde mense wat ons beskerm. Want ek dink 'n mens voel altyd bietjie meer gerus as jy weet dat die ou wat veronderstel is om jou te beskerm actually weet wat hy doen. Ja. En al die agtergrond het en al die detail het, as mens dit so kan sê, van wat om wanneer te doen. Ja, en ons is 'n land wat nogal so sterk polisiemag het alreeds. Ek moet sê, ek het in Suid-Afrika groot geword en ek dink, hierdie is my persoonlike opinie asseblief, maar ek dink ons kan trots wees op die polisiemag wat ons het in vergelyking met ander lande. Ek meen, as jy kyk, ons het so 6 jaar terug al, wow, ek het nou 'n bietjie geskrik, maar was daar die Black Lives Matter kampanje in Amerika en hoeveel issues hulle het met hulle polisiemag wat bietjie hand uitdruk en wat bietjie hulle krag laat kop toe gaan en dan kyk jy in Suid-Afrika na die hoeveelheid korrupsie wat daar onder die polisie is. So ek dink regtig ons het 'n polisiemag waarop ons kan trots wees. Daar gaan altyd niggels wees en ons het maar ons probleemkinders, as mens dit so kan sê. Maar ek dink ons het 'n polisiemag waarop ons kan trots wees en as ons dit net kan versterk en nog verbeter, dan is daar niks fout daarmee nie. So ek is nogal opgewonde daarvoor. Ja, ek ook nogal. Ek wil nogal sien hoe hulle die kurrikulum dan nou half uiteensit wat alles daarin gaan. Dit is 'n opwinding vir iemand wat klaar polisie is om deel te Ja. En dan was dit so 2 weke terug al, die tyd gaan net vreeslik vinnig verby, maar 2 weke terug was dit
NAS se graadeplegtighede, die donderdag en die Vrydag en die Vrydag het die president daar gepraat en sy het toe baie klem gelê op die hoeveelhede van soos gradueerdes, as mense so kan sê, en die groot gaping wat daar is tussen die vrouens wat 'n graad vang en die mans wat 'n graad vang en baie klem gelê op dat in hierdie al veg vir equality tussen mans en vroue het mense bietjie die boy child of die seun agtergelaat en dat dit nou weerspieël in die hoeveelheid mense wat graad vang en die hoeveelheid mans en so. Ek dink daar's iets soos 600 gradeerders verskil tussen die mans en die vrouens. So ek dink dit was nogals van haar kant af 'n belangrike ding om uit te lig en dit trek deur van eerste graad tot meesters, soos dokters, daar's oral deur is daar hierdie gaping tussen die hoeveelheid mans en vrouens wat gradeer. Ja, ag kyk, ek dink dit is iets wat belangrik is om in ag te neem. Maak nie saak wat die fight vir equality is nie, of dit rasgebaseerd is of dit geslagsgebaseerd is. Ons moenie so beklei vir equality dat ons een tipe persoon agterlos nie. Ja. Want ek dink ons sien dit baie in vandag se lewe waar ons so ek wil sê demografiek probeer bevorder dat ons later 'n ander demografiek terughou. En ek en jy het daaroor gepraat en ek het die grappie gemaak en gesê vroue het hoeveel jaar nie regte gehad nie. So jammer as ons nou 'n bietjie wil graduate en so. Maar op dieselfde tyd dink ek jy kan nie equality hê as daar nog steeds 'n gaping is nie. Ja. So ek dink dit is belangrik dat ons boy child promote en ek dink dit is belangrik dat seuns en mans weet daar is 'n ondersteuningsstelsel vir hulle en hulle word gehoor en hulle word gesien vir alles wat op die vlak is waar die president daaroor praat. Dat hulle weet, soos ons sien hulle raak en dis nie ons wil nie hulle moet agtergelaat word nie. Daar is we want to promote them en dis hoekom ek so bly is dat sy dit opgebring het en ek weet nie hoe gaan mense te werke om so iets te verander en om daai gaping toe te maak nie, want 'n ander ding wat dit vir my voel mense in gedagte moet hou is dat dit gaan nog steeds oor die dryf agter die persoon. Ons kan die boy child promote, but if the boy child doesn't want, dan gaan dit nie werk nie. En is dieselfde met vrouens. Ons het vir jare gesê maar ons beklei vir vroueregte en ons wil hê vrouens moet dieselfde verdien as mans en ons wil hê vroue moet dieselfde geag word as mans. Maar as 'n vrou nie wil nie, dan gaan sy nie. So ek dink daar's ook 'n gedeelte waar jy moet sê, maar boy child, girl child, man, woman, doesn't matter what you are, vat die inisiatief in jou eie hande. Want ons kan promote en ons regering kan al daai ure insit, maar as jy nie self daai dryf agter jou het nie, dan gaan dit nie 'n verskil maak wat die regering vir jou doen nie. Ja. En mense kan ook nie daai gaping wat daar is of die half sê dat nee, wat meisies word nou meer bevoordeel en bevorder en so. Die seuns in die equation, as mense so kan sê, kan ook nou nie dit gebruik as 'n verskoning om te sê nee, maar ek gaan nie eens probeer nie want ek gaan nie gekies word of gaan nie. So ek dink daai is definitief 'n baie belangrike balans om te vind. Want ek weet die eerste jaar hy fokus ook nou baie op die ontwikkeling van die boy child om uit hierdie gaping uit te kom. En ek moet sê van my kant af dink ek of in my opinie dink ek 'n mens kan daai gaping sien in die samelewing want in baie omstandighede dit koppel weer aan goed soos gender-based violence en femicide en al daai dieper nagevolge van jy verhewe al die hele tyd die vrou en mans begin minderwaardig voel, hulle begin probeer hulle posisie inneem maar hulle kry nie dit reg nie. So dan vorm hulle 'n soort van 'n verwyt. Ja, 'n verwyting teen vrouens en 'n aggressie en half hierdie jaloesie op vrouens en op meisies. So ek dink dit het sodra mense vir iets veg soos equality en jy druk hom te ver en die naald beweeg oor na die ander kant toe, dan sit jy nou weer met ander probleme. Ja, of jy het equality aan die een kant, maar jy het so bevorder om een groep equal te maak dat die ander groep nou weer en ek dink ons sien dit in meer as net geslagsgebaseerde kwessies. Daar's baie kwessies en ek gaan nie daaroor praat nie want ek dink die Blitsfokus is die regte platform daarvoor nie en dit is iets waaroor mense baie versigtig moet wees om te praat, maar mense sien dit in meer as net geslagsgebaseerde kwessies. Daar is soveel goed en ek dink mense sal dadelik kan aflei waarvan ek praat, maar waar ons so werk om een groep te bevorder dat
ander groep half agtergelaat word. En dis ook nie ja, dis 'n baie fyn lyn en dis 'n moeilike ding om te sê. En dis ook hoekom soos ek weet nie of jy gaan saamstem met my nie, maar selfs op hoërskool daar is hierdie geneigtheid vir meisies om harder te werk as seuns op skool. Dit is nie 'n geslagding nie, dis nie 'n die seuns word anders hanteer deur die onderwysers nie. Dit is daai dryfding waarvan ek gepraat het. En die manier hoe ons brein opgestel is en ek weet nie of dit 'n feit is nie, maar hulle sê seuns ontwikkel emosioneel 2 jaar later as meisies. So daar is soveel goed wat jy in ag moet neem en so graag soos ek hou van die hele promoting the boy child ding, want daar is 'n gaping. Ja. Maar jy moet net ook seker maak dat as jy die boy child promote, los jy nie iemand anders agter nie. Presies soos wat jy gesê het. Want nou begin ons hulle verwyd. En dan slaat ek nou my kerel en dan En dan gaan dit nou die hele tyd net so. Ja. Ja, dit is daai van okay, promote nou die boy child, get him up to standard, kry almal gelyk en dan probeer ons dit gelyk hou. Want dit is altyd daai van daai gesegde wat mos sê te veel van 'n goeie ding is sleg. So te veel quality wat dit nou druk is te sleg, te veel van hierdie is te sleg. Jy moet net daai balans vind en ek dink definitief daar's nog baie werk voordat ons daai balans kan vind. Nee, definitief. Ja, dit was nou ernstig. Ons het nou baie ernstige blitsfokus, jong. So, skoon op my senuwees. Dis altyd so vrugtig wat jy sê. Maar iets lekker. Ons het laasweek 'n vakansiedag gehad. Ja, dit was baie lekker. Wat het jy gemaak? Ek is altyd dankbaar vir vakansie. Ek het niks gedoen nie. Ek het op my bank gelê en Below Deck gebinge watch. Okay. Ek weet nie of jy weet wat Below Deck is nie. Nee. Dit is my gunsteling reality TV program. Hulle volg mense wat op yachts werk. Ek het al klips gesien. Yes. En dan jy soos hierdie baie unhinged gaste. Ja, dan die gaste, soos baie mense kyk dit vir die drama tussen die mense wat op die yachts werk. Ek love it want ek love it om te sien hoe die 1% van die wêreld, want ons vind nou die dag uit, dit kos omtrent $100,000 om so 'n yacht te charter vir 3 dae. Jessie. So dit is regtig die 1%. Dit is die rykste van die rykste mense wat kan bekostig om dit te doen. En ons sit altyd so en dan kyk ek net so vir my man en sê ek altyd net van mamma geld kan ek glas koop nie. Want dit is die mense is bietjie malletjies wat op daai bootjies klim, ek gaan nie vir jou lieg nie. Maar dis wat ek met my vakansiedag gedoen het. Wat gaan jy wat het jy gedoen? Hoe het jou planne gelyk? My susterskinders het 'n bietjie by my kom kuier. So jy het ook unhinged gaste Ja, gehad. ons het eintlik unhinged gaste gehad. Ag sy, maar hulle is nou net op baie ouderdom waar dit was nou die eerste keer wat hulle alleen gestuur is met 'n shuttle. En dis is nou eerste keer wat hulle nou by Tannie Zaan kom kuier in Windhoek en al sulke goedjies. So dit was vreeslik lekker. Ons het hulle actually oor die naweek ook na die trampolienpark toe gevat. So hulle het vreeslik geniet, maar spesifiek donderdag het ons, want ek het al lankal my neefie, sy naam is Eckhart, het ek beloof dat hy as hy by ons mag kom kuier, want my flatmate het nie Microsoft nie, Minecraft op die TV en hy speel nie regtig speletjies nie, hy het die speletjies by huis, maar hy vrek oor Minecraft. Ja. So dit was 'n Minecraft day en Sissie was maar net hier, sy love dit om te gesels, so ek en sy dik stukke gechat en ek het Minecraft gespeel. Lekker. Ja. Ag ek onthou die vakansie daar wat ons nog dit kon gedoen het. Ja, nee. Ek het meeste van my vakansiedag geslaap. Op skool geslaap. Dit was altyd lekker. Ons het baie min, soos as ek nou terugdink, as mense ons wou forceer om te nap, het ek altyd gesê nee, dankie. En nou wens ek het daai naps gevat, die geleenthede wat ek gekry het. So ek gaan nou begin om my vakansie daar te slaap. En 'n mens gaan nooit dit opvat nie. 100%. I've tried. Ek het al probeer. Ja, nee. Dankie Annemarie. Ag, dankie. Nog 'n lekker gesprek. Dis altyd lekker om met jou te gesels. Ja, dit is. As jy kykers bly ingeskakel, want net hierna gesels ek met Chico Siwawa en hy gaan ons 'n bietjie vertel van sy kuns. Welkom Blitsfokus kykers by vandag se onderhoud. Ek is op 'n voorreg om vir Chico Siwawa hier saam met my op die bank te hê. So Chico, very big welcome. Thank you very much. I appreciate being here.
Yeah, I appreciate you coming on such short notice. I mean, we just spoke 2 days ago, and Yeah, now we're here. It all came together very quickly. yeah, it did. Yeah. Yeah. So, you are, first of all, I think, tell us a bit about your brand specifically. So, tell us a bit about how it started. Yeah. Okay, so with my brand, it started with the love of art. My whole family is artistic. So my sister, she can draw someone to the T. My brother is an architect. My other sister is a singer, and I love to draw, you know. So and then I started realizing I was good at styling myself. You know, I would style my friends as well. So it came to a point I was like, okay, I'm gonna study fashion. And when I studied fashion, I didn't know where to go with it. And then I realized, no, let me make one pieces. Let me join the art that I'm good at and the fashion. Yeah. Okay. And the name of the brand, how did that come about? Okay, so the name of the brand comes from, in Zimbabwe, we have totems. So my dad's totem is a lion, and my mom's totem is an eagle. Okay. So the combination of that is a griffin. And then I was like, because I take my dad's totem more, let me add lion in it, but not the L, so Griffian. Okay. That's how it came about. Oh, that's so special. Yeah. Nice. So you mentioned now about being, so you're Zimbabwean. Yeah. So tell us a bit about exactly where you grew up and how you mentioned your family is now very artistic. So how Yeah. did you discover also that you have this love for art? Well, I realized I have this love for art when, growing up. And the way I grew up was in Norton, which is outside of Harare. So from there, we always used to commute to school and everything like that. And in the car, I would like sketch like anime and cartoons that I would watch. So, and everyone in the house was always hands-on with some sort of art. So, yeah, it was... So you've always just been exposed to art since you were little, Yeah. growing up with it. It was just always there. So it was always just almost assumed that you need to go into art. Yeah, because my sister would draw, like let's say before dinner, she would be drawing there, and I would play with my toys, but then I'd be like, okay, she looks like she's enjoying something there, and then I'll just be there also drawing the cartoons I know, yeah. So, Oh, nice. And then when did the decision to study fashion come in? When did you decide that? well, the decision to study fashion actually came from, I remember I was in high school, and there's this school called Vega in SA that came to have like a presentation, and at the end they asked everyone point at the person that you think would come and study fashion, and then everyone pointed at me. So I was like, oh, okay, so this is a known thing, you know, so yeah. Okay, so everybody knew it before you actually did, Yeah. and you just rolled with it. Yeah, for me it was like more of like, I can't say a secret, but it was just something I knew, but like I didn't think I was gonna go in that route fully. Yeah. So yeah. Okay, and then since you started studying, how has your art changed? Oh, okay. I would say it started with the cartoons I would draw, like anime and stuff. And then I started, I have a friend called TC. He's actually an artist as well, Paul John. So he had different ways of painting and drawing and stuff like that. So that kind of also influenced me to kind of become flexible and like use tires or anything I can get my hands on to make it one of a kind and also one of one, so that even I couldn't really replicate it the same. Because if you draw someone, right, when you're drawing someone and you're taking their details, you are kind of just, it's an unpopular opinion, but you're kind of like photocopying. So I felt like, so I started noticing when I would draw, I would now add certain things into the picture that weren't there to just make it different, you know? Yeah, and maybe stand bring your out, own yeah. style and your own creativity into it, and not just To be copying playful what you with it, see. yeah. Okay. Yeah. And how would you describe your signature aesthetic? How would you Okay. describe that? Well, my signature aesthetic, I think it's just deep rooted with growing up.
because my brother's into architecture, like I said. So he gets inspiration from buildings, and it just, how could I say, it just helped me to now change my trajectory with my art. Yeah. Okay. And then what do you enjoy most about being an artist? Okay, what I enjoy most, it's everything really. Art is kind of like a lifestyle, you know. Like I enjoy the way my mind changes. Like example, I'm walking down the street. I may notice certain things that probably other people are not really noticing. Like let's say there's a building under construction. I might find art in that, and I'm like, okay, the way they set up the scaffolding and the colors, and yeah, so like it's honestly just a lot of things that tie into it. Yeah, I could go on forever, but yeah. Yeah, just almost everyday life, the different ways you see even people, buildings, trees. Yeah. That's very interesting. Yeah. I'm not a very artistic person. Give me like a gift to wrap, I can wrap it for you perfectly and things like that. But I can't draw. My mother always says I can only draw a stick figure, and it's literally that. So I admire people that see art in all these things. I admire them pretty much, and you have a very special brain for that. No, thank you, thank you very much. You yourself is now still a young person. You're still studying. Who do you see as your target audience or your market for your art? Okay, my market for my art is really selective, but I think it also ties into everyone. You know, like when you buy clothes, and let's say Mr. Price or a big brand, there's a chance that you'd go to an event and you find someone wearing the same T-shirt or same pants as you. So I could say also that's what kind of inspired me to make One of One Customs, because that way I know I'm the only one wearing these pants. And even if I was to do the same design, right, it's different because I add the splashes and the print of the tire or whatever I'm using. Yeah. It makes a one of one. So yeah. Yeah, so nothing will ever be the same. Never. Yeah. I'm one of those people that I hate wearing the same as someone else. Like if I see someone at work wearing, they have the same dress as me, you'll never find me wearing that to work. Yeah, because you want to be an individual. You want to stand out in your own way. So, yeah, exactly. Yeah. And then just lastly, what would you say is your goal with your art? So you are now, I love the fact that you are combining the fashion design with the art, and what is your long-term goal with it? Where do you want to go with it? Okay, where I want to go with it, I actually want to inspire like other artists to branch out, because also in art there's kind of like a norm, you know. So to branch out and use different, to know that you can use different ways to make the art, and really also to inspire. It's mainly to inspire and also to just fulfill my own childhood dreams, you know. Because to make my inner child happy, basically, yeah. Okay. And where can people find your art or see what you're doing? Okay, people can find me on TikTok, they can find me on Instagram. I'm yet to open a YouTube. Don't know how I'm gonna go about that. But yeah, on Instagram it's Griffian Studio. And on TikTok it's also Griffian Studio. Yeah. Okay. Any last words? Any remarks? Well, lastly, I would like to say I hope I inspire someone, really. I really hope I inspire someone, and I also hope through the journey they can see that anything is possible. You can, like, I mean, I started from 0 followers, and I used to just do this customizing for my friends and myself, and you can really monetize your talents. And I think that's the greatest thing, especially in this day and age where there's AI and stuff. Monetizing your talents, you're more guaranteed to make it, you know, than just following the normal path that we're all given. So yeah.
Making sure you stand out and you use your talents to better yourself Yeah. and get where you want to be. Yeah. Yeah, I'm rooting for you. I'm very excited to see where you are going with this. And thank you for being here today. Thank you for discussing your art with me. No, thank you, Roseanne. Yeah. Thank you for having me here. I appreciate it. Blitsfoekers kykers, bly ingeskakel vir die res van hierdie episode. Welkom by Voor in die Koor, waar ons die betekenis agter kunstenaars se liedjies ontdek. Vandag gesels ons oor Tamlin Wessels se liedjie Dis nie so diep nie. Die liedjie is 'n kragtige lied wat veerkragtigheid en selfaanvaarding uitbeeld. Dit handel oor die reis van iemand wat deur pyn en foute geleer het dat die lewe se terugslag jou nie hoef te definieer nie. Die sangeres verklaar dat sy niks sal verander as sy die kans kry om oor te begin nie. Sy aanvaar die kopstampe en die foute van die verlede as noodsaaklike dele van haar storie. Daar is geen plek vir berou nie, net die besef dat sy nou sterker is. Die sentrale tema is die vermoë om weer op te staan. Die herhaling van die frase, ek sal myself optel 1000 keer, beklemtoon 'n onvermoeide deursettingsvermoë. Sy kondig aan dat sy nie meer gebreek kan word nie en dat sy beheer oorgeneem het oor haar eie emosionele welstand en lewensstorie. Daar is 'n belangrike skuif in perspektief waar die sangeres besef dat die lewe nie altyd so kompleks of diep hoef te wees as wat mense dit uitmaak nie. Deur die lewe uit te daag met die woorde kom lewe probeer, wys sy dat sy nie meer vrees vir wat mag kom nie. Die lirieke raak ook aan die kompleksiteit van menslike verhoudings, die illusies waarin ons glo en die harde werk of die rou vuiste wat dit verg om te veg vir dit waarin jy glo, selfs wanneer jy besef dat jy nie alles kan beheer nie. Dit is 'n lied oor die oorwinning van die menslike gees. Dit verskuif die fokus van die seer van gister na die krag van vandag met die uitdagende en positiewe ingesteldheid teenoor die toekoms. Dankie dat jy saam met my geluister het na Tamlin Wessels se Dis nie so diep nie. Daar sy Blitsfoekers kykers, dit was nou die einde van hierdie episode. Ek hoop julle het dit saam met ons geniet en ek hoop dit het julle geïnspireer om bietjie uit te gaan en te gaan kyk na nuwe tipe van kuns.